ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Сархати хабарҳо чунин аст. истифодаи мақсадноки нерӯи барқ барои ба таври доимӣ таъмин шудани сокинон бо барқ замина мегузорад. тадбирҳои тарғиботию ташвиқотӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. тадбири наҷиби фарҳангию маърифатӣ дар самти тарғиби адабиёти ватанӣ. риояи қоидаҳои гигиенаи шахсию ҷамъиятӣ омили аслӣ дар самти пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Россия муҳтарам Владимир Путин суҳбати телефонӣ анҷом доданд. дар оғози суҳбат роҳбарони ду давлат ҳамдигарро бо муносибати фарорасии соли нави мелодии 2021 самимона табрик гуфтанд. дар табрикоти худ роҳбари давлати мо аз ҷумла ба мардуми дӯсти Россия дар роҳи пешрафт ба сӯи шукуфоиву тараққӣ дар оянда ҳам собитқадамӣ орзу намуд. қайд карда шуд ки ҷонибҳо сарфи назар аз мушкилоти соли равони вобаста ба пандемияи коронавирус тавонистанд ки як силсила чорабиниҳои барои кишварҳои худ муҳими сиёсӣ аз ҷумла райпурсии умумии россиягӣ оид ба ворид кардани тағйирот ба қонуни асосии кишвар ва интихоботи парламентию президентӣ дар Тоҷикистонро муваффақона анҷом диҳанд. дар ин зимн ҳамчунин аҳамияти чорабиниҳои бахшида ба ҷашни 75-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ ки ифодагари ҳамдилии халқҳои ду кишвар мебошанд қайд карда шуд. дар рафти суҳбат президентҳо атрофи масъалаҳои мубрами рӯзномаи ҳамкориҳои дуҷониба ва дорои аҳамияти байналмилаливу минтақавӣ мубодилаи афкор анҷом дода ҷанбаҳои рӯзмарраи ҳамкориҳои ду кишвар ва таъмини амнияти минтақавиро баррасӣ намуданд. дар интиҳои суҳбат пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори боварӣ намуданд ки саъю талошҳои муштараки ҷонибҳо дар соли нав низ натиҷабахш хоҳад буд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хислатҳои накӯи инсонпарварона ва инсондӯстонаи хеш, дастгирии ҳамешагии ятимону бепарасторон ва шахсони ниёзманди ҷомеаро дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати мамлакат қарор дода, пайваста кӯмак расонидан ва ҳадя намудани онҳоро ба роҳи дуруст ва ояндаи дурахшон яке аз вазифаҳои афзалиятноки давлат қарор додааст. имрӯз кӯмакҳои навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба наздики 600 нафар тарбиятгирандагони мактаб-интернатҳои шаҳри Душанбе, Ҳисор ва ноҳияи шаҳри Нав дастрас намуданд. 29 декабр дар арафаи соли нави мелодӣ чун анъанаи накӯ кӯмаки моддии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки аз хислатҳои ҳамидаи раъиятпарварӣ ва башардӯстии пешвои муаззами миллат сарчашма мегирад, ба ятимони шаҳрҳои Душанбе, Ҳисор ва ноҳияи шаҳри Нав расонда шуд. кӯмакҳои навбатии сарвари давлатро ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа ва муовини роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба тарбиятгирандагони мактаб-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятим дар ноҳияи шаҳри Нав, мактаб-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони нобинои шаҳри Ҳисор ва муассисаи давлатии таҳсилоти умумии асосии мактаб-интернати рақами 2 шаҳри Душанбе тақдим намуданд. кӯмаки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сару либоси зимистона аз қабили пойафзол, шиму костюм, болопӯш ва дигар шириниҳо иборат буд. зимни тақдими сару либос ба тарбиятгирандагон намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз номи роҳбари хиратманду ятимпарвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хонандагонро бо фарорасии соли нави мелодӣ табрику таҳният гуфтанд. таъкид карда шуд ки дар сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии ятимону бепарасторон, шахсони имконияташон маҳдуд ва фароҳам сохтани зиндагии шоиста барои ин табақаи ҷомеа мавқеи меҳварӣ дорад. ятимон ҳангоми суҳбат аз расонидани кӯмаки навбатӣ изҳори хушҳолӣ карда ба пешвои раъиятпарвари худ ҷиҳати ғамхориҳои падаронаашон аз самими қалб
миннатдорӣ баён намуданд. من امیرов کرامت‌الله خواننده صنف نهم این درگاه بوده یتیم پول هستم. استفاده از فرصت مناسب مینداری خود را به پیشوای معظم ملت می‌رسانم که آنها هرگاه نسبت ما یتیمان کمک و دستگیری‌های بی‌اندازه می‌کنند. آنها همیشه ما را تنها نگذاشته سایبانی سری ما را باشند. جناب عالی در یکی از برآمدهایشان نسبت یتیمان گفته بودند که من شما را هیچگاه خواهش نمی‌گذارم. و این گفته‌های پیشوای معظم ملت را ما در حیات امروزه‌مان پیوسته حس نموده ایستاده‌ایم. جواباً به این غمخوری‌های پدرانه پیشوای معظم ملت قول می‌دهیم که مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده و خلق ملت خود صادقانه و صافدلانه خدمت می‌کنیم. در این روز شادی خرسندی ما یتیمان حد و کنار ندارد، زیرا ما از سرور غمخوار و پشتیبان خود تحفه‌های ارزشمند را قبول نمودیم. ما برای این تحفه‌های ارزنده به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس ناحیه شهرنو ناصرزاده جبار اظهار سپاس نمودند. ایشان را باور می‌کنیم که در جواب به همه غمخوری‌های پیوسته آنها مکتب اینترنت را با بهای خوب بالا خواهد نموده در آینده با خلق و وطن خویش صادقانه و صافدلانه خدمت می‌نمایم. من اسماعیل و دلشده خواننده صنف نوی ای مکتب اینترنت ناحیه شهرنو میباشم. من مینداری خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که ما را با فرارسی سال نو با همین با تحفه‌های خود ما را کمک کردند و دستگیری می‌نمایند و از آنها مینداری خود را بیان می‌کنم. عین زمان در مکتب اینترنتی جمهوری کودکان یتیم در ناحیه شهرنو 211 نفر به تعلیم فرا گرفته شدند. از این شماره 18 نفرشان یتیم کل میباشند. 98 نفر تربیت گیرندگان و پسران و 64 کسی دیگرش را دختران تشکیل میدهند. به هر یک نفر تربیت گیرنده کمک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جمله سر و لباس زمستانه تقدیم کرده شد که باعث دلگرمی آنها گردید. در مکتب اینترنتی جمهوری کودکان یتیم در ناحیه شهرنو برای تعلیم و تربیت و بود و باش دائمی خوانندگان تمام شرایط و امکانات فراهم آورده شده است. در این روز کمک‌های مادی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به تربیت گیرندگان مکتب اینترنتی جمهوری کودکان نابینای شهر حصار نیز رسانده شد. ضمن سپاریدن تحفه‌های ادانه سرور دولت تاکید کرده شد که در دوران صاحب استقلالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان هیچگاه یتیمان و بی‌پرستاران، معیوبان و عائله‌های احتیاجمند جامعه را تنها نمی‌گذارد. در حق آنها پیوسته غمخواری ظاهر نموده تربیت می‌کند و به حیات مستقلانه گسیل می‌نماید. تربیت گیرندگان بعد گرفتن کمک مادی پیشوای ملت برای تمام غمخوری‌های پدرانه عرض سپاس و منتداری بیان نمودند. شماره تربیت گیرندگان مکتب اینترنتی جمهوری کودکان نابینای شهر حصار 232 نفر را تشکیل می‌دهد. 164 نفرش پسر و 68 دختر میباشند که به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. مورد ذکر است که دوام سال‌های صاحب استقلالی مملکت با دستگیری‌های همیشگی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای به تعلیم و بود و باش فرا گرفتن یتیمان و بی‌پرستاران و شخصان نیازمند تدبیرهای مهم عملی کرده شده. مؤسسه‌های نوی اجتماعی بنیاد و انشاءات موجوده ساحه پرره از تعمیر برآورده می‌شوند. خود همین روز کمک‌های نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به باشندگان مؤسسه دولتی تحصیلات عمومی اساسی مکتب اینترنتی رقم 2 برای کودکان دارای امکانات محدود شهر دوشنبه تقدیم گردید. باید گفت که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با خصلت‌های نکوی بشردوستی خود پیوسته در حق یتیمان و آینده درخشان آنها غمخوری‌های زیاد ظاهر می‌نمایند. در دایره دستگیری و غمخوری‌های دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان یتیمان و بی‌پرستاران و طبقه نیازمند جامعه خود را هیچگاه تنها حس نکرده با شکرگزاری از استقلال دولتی در فضای آرام و آسوده مملکت برای آینده درخشان و زندگی آباد تلاش می‌ورزند. در مجموع در این روز به 600 نفر تربیت گیرندگان مکتب اینترنت ها کمک‌های نوبتی از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رسانده شد. در عرفه عید و جشن‌های دولتی در پیروی از عمل‌های نیک پیشوای ملت شخصان سخاوت‌پیشه مملکت نیز به طبقه احتیاجمند کمک‌های مادی و معنوی می‌رسانند. این اقدام نیک باعث روح بلندی یتیمان، برجاماندگان و دیگر احتیاجمندان گردیده آنها را به دوست داشتن سرزمین و ارزش‌گذاری مقدسات وطن راهنمایی می‌کند. ادامه اخبار.
استفاده مقصدناک نیروی برق برای به طور دائمی تأمین شدن ساکنان با برق زمینه می‌گذارد. با این مقصد در ناحیه باباجان غفورов کارهای ترغیباتی و تشویقاتی پرزور کرده می شود. گزارش خبرنگاران ما. امروزها کارمندان شبکه‌های برق ناحیه باباجان غفورov به بیش از 65,000 مشتری خدمت می‌رسانند. با مقصد آنکه در فصل زمستان طلبات به نیروی برق زیاد می‌گردد، تعمیر و سری وقت آماده نمودن زیرایستگاه‌ها با فصل زمستان سال‌های 2020-2021، کشیدن خط‌های نوی انتقال دهنده نیروی برق و نصب دستگاه و تجهیزات پراقتدار از هدف اصلی کارمندان شبکه‌های برق ناحیه باباجان غفورov دانسته می‌شود. شماره عمومی مشتریان در شبکه‌های برقی ناحیه باباجان غفور زیاده از 65,000 میباشد. برای گذراندن تیر ماه زمستان سال 2020-2021 در شبکه‌های برقی ناحیه باباجان غفور نقشه چهاربین تطبیق شده که آن از 12 بند عبارت میباشد. در عین حال همه بندها به پورگی اجرا کرده شدند. موافق اطلاع مسئولان نوابسته از آنکه حالتهای صدمه‌ای نسبت به سالهای قبلی کمتر به قید گرفته شود هم با مقصد سری وقت برطرف نمودن حالتهای صدمه‌ای و به طور دائمی تامین کردن مردم با نیروی برق، پرزور نمودن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی بین اهالی به خاطر صرف کرونا استفاده بردن نیروی برق و سری وقت پرداخت نمودن حق استفاده آن گروه‌های فوری تشکیل کرده شده است. طول همین سال در دهه مصفای جماعت اونجی ناحیه باباجان غفورov با ساکنان محله 7 ترانسفورماتور 400 کیلووات از نو به استفاده دادیم. 95 عدد سیمچوب‌های بتونی مانده، ناقل‌هاش هم از نو عوض کردیم. ساکنان را ضرور است که استفاده مقصدناک و صرف کرونای نیروی برق را در دایره طلبات به راه مانند که این حالت به فعالیت معتدل شبکه‌های برقی باعث شده زمینه اساسی برای تامین مردم با نیروی برق به طور دائمی می‌گردد. امروزها بهر صرفکارانه استفاده بردن قوه برق اهل عائله ما از هیزم، انگشت و دیگر نمودهای سوزشواری استفاده برده خانه و جای استقامتی خود را گرد نموده ایستاده‌ایم. قوه برق را تنها برای روشنی دادن و تماشا نمودن تلویزیون استفاده میبریم. در مجموع تلاش‌های پیوسته مسئولان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه باباجان غفورov و کارمندان شبکه‌های برق ناحیه امکان می‌دهد که نیروی برق صرف کرونا استفاده برده شده به این وسیله ساکنان ناحیه با نیروی برق دائمی تامین کرده می‌شوند. بیننده‌های گرامی، برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. اقدام مهمی که ذوق ساکنان مملکت و جوانان و نورسان را به کتابخوانی از یاد کردن آثار و اشعار ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک زیاد نمود، این آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است میباشد که سال دوم است در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بین قشرهای گوناگون جامعه برگزار می‌گردد. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. برای баланд бардоштани сатҳи донишу маърифати аҳолӣ ва ҷалби ҳарчи бештари насли наврас ба китобхонию китобдорӣ соли дуюм аст ки озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст доир мегардад. озмуни мазкур бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни аҳолии кишвар соли равон низ дар сатҳи баланд баргузор шуд. озмуни мазкур миллати тоҷикро бо асолати миллии худ، асолати таърихии худ ки китобдӯстӣ, китобофарӣ, тамаддунофарӣ ва тамаддунсозӣ буд бори дигар аз наздик ошно месозад ва баъдан ашхоси фарҳангӣ, чеҳраҳои нави суханвару сухандонро сараввал аз байни оммаи мардум ҷудо мекунад ва онро муаррифӣ мегардонад. озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст имрӯз тавонистааст новобаста аз самт ки фаъолият, новобаста аз сину сол кулли афроди ҷомеаи тоҷикистониро ба адабиёт, ба илму адаб ба ҳам биёрад ва тавонад ки ашхос шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистонро сараввал бо адабиёти классикии тоҷику форс ки адабиёти хеле бузургу ғанӣ ҳаст шинос бикунад ва дар ин замина аз адабиёти муосиру адабиёти ҷаҳон огоҳ бисозад. озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони классикии тоҷик, номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони муосири тоҷик, номинатсияи хондан ва аз ёд кардани ашъори бачагона ва афсонаҳои халқи тоҷик, номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адабиёти ҷаҳон баргузор гардид.
ҳадаф аз баргузории ин озмун пеш аз ҳама баланд бардоштани ҳуввияти миллӣ, баланд бардоштани сатҳи дониши тамоми қишрҳои мухталифи ҷомеа. Нафарони зиёде буданд, ки аллакай дар сатҳи ҷумҳурӣ муаррифӣ шуданд, сатҳи дониши онҳо, сатҳи масалан забондонии онҳо, сатҳи саводнокии онҳо, сатҳи масалан ровигии онҳо, шоирии онҳо муаррифӣ шуданд. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китобат соли дуюм аст ки байни насли наврас ва дилбохтагони назму наср мақоми хосае пайдо намуда, меҳри китобхонӣ ва таваҷҷӯҳи ҷавононро ба илму дониш зиёд гардонид. ҷавононро мебояд вақти пурқимати худро беҳуда нагузаронанд, адабиётҳоро мутолиа намоянду дар чунин озмунҳо иштирок намуда ояндаи худро дурахшон созанд. манучери сулаймон, меҳрӯзи ҷумъа, убайдуллои сайвалӣ, ахбор. бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 аз ҷониби намояндагони Маркази назоратии давлатии санитарию эпидемиологии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар байни аҳолӣ пайваста корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. нуқтаҳои хӯроки умум аз ҷумлаи маконҳоест ки дар он равоҳои одамон зиёд аст. бо дар назардошти вазъи эпидемикии ҷомеаи кунунӣ тақозо мешавад ки ҷиҳати ҳифзи солимии сокинон қоидаҳои беҳдоштӣ ба таври ҳатмӣ риоя карда шаванд. бо ин мақсад кормандони Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бо масъулони ошхонаҳои дар ҳудуди маҳаллаҳои қазохон ва ҳамадонии ноҳия ҷойгир буда корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронданд. дар чорабинӣ таъкид шуд ки яке аз омилҳои муҳими пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 риояи қоидаҳои беҳдоштӣ аз ҷумла пӯшидани ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ, зуд дастон дастон бо собун ё безараргардонии дастон бо маҳлулҳои антисептикӣ ва нигоҳ доштани фосилаи иҷтимоӣ махсусан дар нуқтаҳои серодам мебошад. аз кормандон ва пешхизматҳои ошхонаҳо даъват карда шуд ки бо мақсади пешгирии бемориҳои сироятӣ ва таъмини бехатарии саломатии ҳар як мизоҷ дар дохили нуқтаҳои хӯроки умум қоидаҳои беҳдоштиро қатъиян риоя намоянд. мушоҳида шуд ки масъулони ошхонаҳо аз рӯи тавсияи мутахассисон амал карда барои ҳифзи солимии мизоҷон ки ба ошхона ворид мешаванд қабл аз ҳама dastoни онҳоро бо маҳлулҳои антисептикӣ безарар карда ҳарорати баданашонро месанҷанд ва аз рӯи талаботи санитарӣ барои мизоҷон хӯрок омода гардида бо риояи қатъии қоидаҳои беҳдоштӣ хидмат расонида мешавад. мо кормандони Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ноҳияи Сино шаҳрвандон хоҳиш менамоем ки пеш аз даромадан дар муассисаҳои хӯроки умум талаботҳои имрӯза барои пешгирии бемории сироятии COVID-19 шустани дастон бо собун, пӯшидани ниқобҳои муҳофизатӣ, санҷидани ҳарорати бадани кормандон ва мизоҷон, масофаи иҷтимоӣ байни мисҳои нишаст на камтар аз 1.5-2 метр риоя намоянд. бо ин восита мо метавонем ки роҳҳои паҳншавии бемории сироятии COVID-19-ро кам намоем. таъкид гардид ки тамоми ашёи ошхонаҳо баъд аз анҷоми кор тибқи талабот ва меъёрҳои санитарию эпидемиологӣ ҳатман безарар карда шавад, зеро ин омил яке аз роҳҳои асосии пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятӣ хусусан COVID-19 ба шумор меравад. ба ақидаи мутахассисон риояи гигиенаи шахсӣ ва пӯшидани ниқоби муҳофизатии тиббӣ ҳангоми гаштугузор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ аз ҷумлаи меъёрҳоест ки дар самти пешгирӣ аз паҳншавӣ ва паст кардани шиддати хуруҷи беморӣ боис гардида ба ин восита ҳифзи саломатии ҳар як шахс таъмин карда мешавад. гуфта шуд ки вақтҳои охир бо коҳиш ёфтани сатҳи сироятшавӣ аксарияти сокинон бепарвоӣ зоҳир намуда дар кӯчаву хиёбон ва ҷойҳои ҷамъиятӣ қоидаҳои беҳдоштиро камтар риоя мекунанд. аз ин роҳ ҳадаф аз гузарондани вохӯрӣ ва чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ аз он иборат аст ки ҳар як сокин барои саломатии худ ва дигарон дар шароити кунунӣ аз ҳарвақта дида бештар талош намояд. масъулони Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноҳияи Синои пойтахт тибқи нақшаи чорабиниҳо ҳамарӯза корҳои фаҳмондадиҳиро ҷиҳати пешгирии бемории сироятӣ дар байни аҳолӣ, ташкилоту муассиса ва ҷойҳои ҷамъиятӣ ба роҳ мондаанд. муҳиддини Муҳаммад Довуд, Маъруфи Абдулло, Душанбе, Ахбор. бинандаҳои гиромӣ, телевизиони Тоҷикистон инъикосгари муҳимтарин рӯйдодҳост. бо мо бошед.